said now trust something na there be any pebin mashasi ka e de go aban no eho fi no ma obi biada enti na aban na ya mamre ni amane ama TVET wo ma pa hontuma enra ma sentimentem so for the atugya say so bi kwa technical school a eno no nche se be mpreduasa wabon Yabekwa hafo no Southeast Mansini mu na assembly members a wo so kwakoto abase nkomu yi presiding member kwa wi akira fechire twom asaje asiri benku so ma make say presiding member no one man sanso anyino na DC ye wo Mansini mu no wakasa de afutuo atuja amsanfo we ni afoforo pin ya kekese ne se kase ababi a wo bia ne ye ba no pay ne ye de aba besom ye mfaseda ema enwuma ekoyi ya de aseda ba enwuma ekoyi na mom hye so say I was your for quiet Facebook on my demo live. Sompa 93.1 FM and watching Sompa TV Ghana and I face Sompa TV and also kwa benya we Facebook ho na wahye na Safari Gardens woman na so yasene Safari Gardens yan kan sure say Easter ebusiafo say wo pa baby papa no wadi no na wadi ni ya and one Safari Gardens na ya de ne de ejeje nuama mu o yes Easter no nkonkotena baby ya keke menko wi akire na ebusiafo Frama bafa nwokra kankan kan wunya baby afa hwene na ade afa Safari Gardens na wo so ba ye bebo wonyum wo bedi asa ma ho atonto ba afa adofo bi bra wo busuani fa ne kan ho na fa ne bra sane ye beye anigye na wo beje na nya nko ana wonsa ebetumi akabie na woni bibi ya to nsa fra anwomtofo akuku dam wo mo mabre wo nim nwomoto wo moto nwom ankranhye wo muo esamba onim atime gie no safo ne ya to nsa fra wo mo samini baby akwabo eba eno chi na African child and the sankofa band chese wo bi atwatwa bi enji wo ma wo ha ho pa Safari Gardens ye water samanso new market ono mo ane ben na hye nso ese no no so KNS ye gate ye bi ato ho enti wo ba no aka ho regular no ye 70 Ghana cedis to take it nentem na san fa nyawo eno achi no person otena VIP na wo gege dam wo nya nsuo bi nom na wo nya aduane bi dide ka ho a eno so 100 Ghana cedis o enka ne sika wo se 1 million eno so ba ye bisuafo won sabetumi akabi na mom sa person ani anwomtofo bi no motena se na motimi twa picture gemo ni bi tisa samini ni de kaka ho no a eno so no de no nko samini de no person ne tena se na motwa picture Monije, what a quacha bushia for so quiet no, the onsaka yenia, and we 1,500 Ghana cedis, and we any pabe brebia, any pan nine pepe, Nessa, Modian wason. A fay will be a password and a quabuan chain, Nani a quabuan so a shaka muno, and also the any 1,200 Ghana cedis, and also ni pamian sa and not ye. And yanon qua, a camido launch, and also the any a 3 people ni pamian san ye 1,000 Ghana cedis, and I feel kumo, sanyum radio be up. Papa, Obasa oni kumo for no so picture. Na motena tenase and also de ne 1,000 nipa miensa na yehia. E wo so for e take it to ho say bibia ya ba for so se ne yi level no e take it so ho etu tena ba fonten ta fidie no so no abodi ahyem wona wo kro no short code ni ya *447 *219 hash na se wodam na wodi ho dwuma anasa wo penchemu bia fra ya ho mai 0599 343005 0599 343005 Anakopo Trading Enterprise one more edum ye honom and watching Safari Gardens at asamanso one more ABC Mat Patase wonsa abeka ye na fe enwoma pa wo hia nyina no yetumi edi amao amzanfo ye ne ayesoma no pay nana ya obo amalibia bogamene akosia ejiwa kodie Yan shase na yan famu nko ngumasu ho nsensem na sane ye monimo sam deda no non teaching staff for more teacher training colleges ahodo e wo mamu nyina edi wo mu nkuku no mo nkaka gufom ya wo mo nsem mo kanyina ne se nwanam bia e wo se mampani na na dodan kwa kufado ne abane de ma wunum no he empanifo atwichi wo mane se panin bone bia wo yin from abone wa VIP bus mu a wo mo mpemu na mpese wo mo atwetwa de ama wunum e ma be enansam ani be dwada no mo sha wo mo strike yasia ene ukoi na gese na nsemu na wono area no na eno na Sompa FM nsem 12 pence bedu kata remnantie ya ne mpanimfo a womo edasa no teaching staff koya no a womo e teacher training college sawodo no edi nkomo no womo chese anopa mo hwe ni mu se omo ne National Labour Commission mpanimfo bekwa akwa meeting no mo akwa nsem no brekutire no mo ehu baabi a womo ejina sa strike no e wo so mo twesen se wo so mo ko manim ne nyina eye meeting no a anopa womo ehwe ni mu so
mo mpanimfo a mo National Labour Commission mpanimfo beko akwakosia no mo akwakodi nkomo na enum wo na Sompa FM nsɛmtwɛfo ye call eye West School eye Wesley College of Education ewo eye Kumasi so amran about na ye copy ho no mare ho samu a ye kokko hu ye eye se enkwada no a enomo no omaduane ebi adane watchman ebi adane cleanliness ya wo mo na prepare school mu ho no mo ehwe eye eniema so ho no mo na sa no teaching staff asemi ya ye ken wo mo no anuane awo teacher training colleges awudo nyina no wo mo ewom cleaners wo mo prepare ho edodo ho so ewom watchman fo a ewo so mo boban wo mo eka ho bi ena gate man fo a wo mo ejejina gate no eka ho bi nti sabre ya wo mo atuatua na kyese akwakọ ya reho sempa no nti no okọwe school anope ya yese nkwada no na asọre a wo mo enu anu mo nuane enam so ema dani ho prefect ho no mo ora eno kwenu ye no edi nkomo ema ochechi nsem kakra ede kire yen. Because of the strike, this entire student body, face a lot of problem. As at last, and I say, Obian would me and then as a minimum year a Danny Hall prefect rather. And because of that, you mobilize students, and I ankasa the entire population, bit me and so because of the strike, I affected the whole day main core class because of the cooking in young core class. And they are also one of the factor high into me my academic innocent me and none of the abana higher pa a man am the kaka and my academic progressive no encoso and see a higher pa and this are buying and kadia a presser on way na a mobile muhiano on fan no more 7 years or so no omeba ababoy and my set me a academic. Ozafo we non teaching staff for mo teacher training colleges awodo na tuatia wo mu enam so ema odo ani kire West School Wesley College of Education enkwada no a eno mo ka mo banku ntia no pay se o kan hu wo Facebook page Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 FM so o Facebook a obon se video na eda ho and enkwada no ma ka mo banku awie eno mo tenesa se nkwan no mo ye no se nkiritirimu se nkirantirimu ene o manum na bekire na eno ache na local chairman na wada sa no teaching staff ko ya no e West School ora eye Kwame Nkrumah ni di nkomo ebusa ne se no masem pa no ene sei yen no yen conditions of service ena nkomo bia any fair wages any labor commission di some time back basi ne omumia eno na ama ye tu ejina when strike action no so na effects ni de wa we need ya wo school na say electricians yo onye adwuma plumbers yo onye adwuma accountant obe raise PV assign no check so onye adwuma procurement officer si on kotohwe ema stores o si onye goods bia mama o fa nye aduane a ana ye fa nye adwuma wa nkasa wo twamfoni na behu sanya campus no etie nti effect ni de bebre na enye se ye pe se ye ma a common students no da ni aye pe se o mani na ani penifo Ghana penifo ehu ni se ya ye adwuma ni na no ye hu hia ye hu ofaso mo man no nti se obi ye adwuma na se won tia ni kaye ana se ne ese se wo de ma no won fa mana it be the same bebre eba ni sunsun so bi nu na ye hu ni se a ye se e bia students no o commode o mo ni keka ho nti ye ndie ye strike action no ni situ no Amazanfo Ru Kwame Nkrumah oko Wesley College of Education e twene tia fa ne se West School a ekuo no wono ene ye local chairman woda no ena wona ye edinkomo no na se tuatia ya non teaching staff the my colleges of education one watie e de how kase pa na nam na ye na adesuafo waso mo kwatena se na won mo sua de e wo mo hyakechia won mo hyase ye nuane enti ama adesuafo dodo no wa no enuoma hyase a e kɔ atwacho de ma wonom na wo
woko St. Monica's College of Education ya no mampon a adisuafo no so de ato aban nanim se radio mo srada ewiase mamania mahu wo yemfa ntutuka na bo hye nso ya akada so wotumi da aban de kama ne yeye ne nyina ne se mra bi atwa mu aban ne yesa allowance ahodo betua de ama wonom ama make say ye nei non teaching staff won mo so ate atua wo mu so yi akwakwa se won boto mu sika no ano mahase a won mu yi a age se won mo to nsa de fra busuafo no makra won mu sika ba ko mienu miensa na won mahase de atwatwa won mo ho na sa no ntiri won mo koto asra ban sa allowance no wo ka ye no woni ne bo hye so na Ghana fo nyina hu sampa ye aban na twa allowance ahodo ba ko mienu bi e de ama won mu a ene ne kina yi a ene mpanyimfo ahase won mo tie atwen won betumi de atwa won ho ba ko bi na ye ne adesuafo no bi e bonkomo ebisa wonom ne anti allowance won mani abre so chinchina atwan sa aban no hwe na won mu nchia strike ne bae no nyamini ni pani ya ho hye o campus pa eye mu bi wo hono ma ye niska wo hono ma liko to aduane ayesa no ese amango esi school mu hanom enne ahomachi ya nso eto nso ni mframa nyina ne egina mango ase ese sa mango because skani ni ho ye dina no pa wi anwumra wo gari bi hono ma na wadi gari ni so entimi sustain here for that period of time they've been given to us say Monday to Thursday no ansana e bia ya break here for Easter break no and as say crampo campus hanom no ye hu ni die insansam crampo no ayebasa because ye cleaners na omu clean wa hanom maye no omu ni ho biem security for obi akọ inti say be burden upon the students. You have to go and work at our various apartments or departments before you go to class. In a way, it delays our studies because I was on call 6:30. Na say lecture starts at 7. Na say we ya. I was so we answer na class. Obakona say ashasi. Teacher no sign corner chibim or corner ni manisa. It's either we go to town or we get a food in at the camp. It's a journey. Just say you call either town and answer school canteen. And I call to na nansen said they say to new memonso. Said they can yet on a bia uto 3 cities a best sustain you. And them yentimin tonisa. Best say 5 cities echo. Ama say say ufre fie kura na ho kire nkwan yentimin fampo. Na aka be bia kire. Monica's College of Education ya no womampon and na ya tenen kase wakasa kire mu ha ho do adesuafo no wo so FM ya to so yagusu ademu ongumasu ho nsensem na yemfomo enko technical education mu na enra ena mampani na nando danko akufo de ya mamre ne amane a eye technical vocational education training ya ene wo bon to 2016 wo kan ya se wo be obepejam ebiso man ne be ko nanim na atumpone a technical education de muntintimai pa no nti enra ene Kumasi Technical University wo mo campus e wo adakoja ache ana mpanimfo de asokobo fom a ene ho dwumadie ahyase ena amso masoafo hwe mayi ngumasu ho nsensem so a ono akona asaso emra se bedwane a wo mra se bedwefie ma de hye mo bosomtwe abatom pesua so e de atugya saban no wakantama de nsia wiabo agu so se technical education no won be pejamu pa amano akonenim free apprenticeship training to over 18,000 Ghanaians since 2017 through the Ghana TVET voucher project being implemented by CTVET with support from German government. An additional 50,000 free apprenticeship trainings envisaged under the Ghana Jobs and Skills Project and the Ghana TVET voucher project. Ladies and gentlemen, this new commission, which we are launching today, has a 11-member governing board which supervises the work of the commission and is headed by a director general and 2 deputies. Dr. Osei Awaduchu moye sofo wona show mayi ngumasu ho nsensem so ne no akiri na asantemantam sofo no bo Simon Osei mensa so 24 say so bi ko technical school a enche se be predua san wabon. The moment you complete this school, you are unable to join the grammar schools, what we call the secondary schools. Then they say you are less endowed, you are not knowledgeable, you are timid, less intelligent. Let's come down practically. All over the room now, everybody is beautifully dressed. Who made that dress? You know the dressmaker, and you are saying this person is not less intelligent, making you beautiful. Is that what we are saying? We have so many professors and doctors here. All of us came with the vehicles. If any vehicle should break down now. Nerinde eye honorable Simon Osei mensa asantemantama sei wono ene yesoafo a owaha.
Onimonyafo Joseph Bohin Edu aya panye kwanchofo ya Ghana Cocoa Board wadano eno da wadi aprobo hye so ewato ye atifido mantemu a kokwo rehabilitation exercise na ekoso onkrom yensa so ewato ye atifido mantemu no wadi nani ekokohwe na sajumadi sonko na fimpimienu ani dunwotwe 2018 nemu na aban no hyase se wobabua ma kokwo dwumadie emu atimi yetumpo se ne o Ghana kokwo akoye o mayi ye kirebramo pa ye aboa ye wosikasemu no eno no ne yahwe ne mu se na dadua yi woni na ne bekyeremu watoye anafo fam na wakwakwohwe ho hyehye se ne ACB ekro na wowura ne dwumadi ahodo ene aproba wokɔ no de akoto dwa eche se nyame no kwasem ni ensem ha pa na wote nsem bi aya na abofono se enipa bi ne mutumedi ahodo bi a won mo pani panyidi aminti no won ma hyeda ka nsem wa ya trosem ene no korase se ne be ya Ghanafo bete won ma semase na afempimienu ene aduonu na won mo gina so de ato aba ma wonom na sa ne NDC amanyoko ne nsem a wo mo keka erefa sa adwumadi sonko aban ne de aba ho no adabra ka ma Ghanafo entie na mum yenhwe sa aban ne pa wode aba no ye be ye sutie ede ama aban no kokwa adwuma no nyamia nminchegu ye ba 2017 ye ba probo na koko no wo hwa boze koko ne sisi ho enua no ahamo no ebi wa manua no ahamo wo so nanso koko ni ntumi nso ye kwale ne mse bi awia ana eku koko no nti mene makrachi fu adawroma research for no itube bosom yensa si ho no kwa probo nana ne ehu ya ne se sahwi ha mo koko ni nyina no sana yare aka no koko asanbro yare ene aduro nti munyina mo hye no so yare ne ne aduro bia yare no so nya ne ba yo e ba ya che ne mom no ne kon no na ne kon ye din ne se wa Panye kwanchofo ya Ghana Cocoa Board wadano Yera Joseph Bohin Edu ena yatenenken Kanemra so adwani ano wo mra so agafie ma de so mon kransa no for baton pesu so Major Derek Odro no de atuga se enei so otena se no hwe niema ekoso mra so agafie mu hono mu a nyame anim ne bonsam tuko etoda na wafini nuanom nanso niema ne reho eye nanso musu no mo ba bi o mo da ne dia na anu a E-Levy ko ye ne ma me akwa donkofre ne E-Lady ye de koto o manim politics nti bo atwede agu o maye nim ase wo se etoda na wafini nuanom ko no no se ya watena parliament ono mo ache be 16 years ko ho ankoda no kenu ane se nko tiete o mama asumdua ba Major Derek Odro yes or no? Yes, in the sense that the ekoso on as a film I was saying kayenu bi ni ye ho ne etime straighten niema. No, in the sense, Omaya ama holding yakono. Amafo fi say the day any tokwa ni atem didia now do campaign platforms no. Sanom because backbenchers no bi no ho a won fi say omu win your first time that time is no bi ho fi say sa tokwa no and ye dey ko parliament. There be a baby a take decision. A baby a build consensus. 3.1. A was say give and take. Yeah. Who criticize it? Now, why? At the end of the day, no, one party and now a part. So said the bear a memoir no beko. Yen I have been to me cobe group, but you drew baby. I was say, yet Mrs. Son, yet be an assay a jeep bakutum. Why Kanemra so agani ano wo mra so agafie ma de so mon kransa no for baton pesu so Major Derek Odro ene yetenenken na watwe mu no hafo no South East mention no assembly no kokoto aba mekowie che na won mo hwe ni mu sa president member wo betumi ayi bi e wo mention mu na assembly members ko mo koto aba no hwetere sam weka wan impre no so yewura no kwa wakọ ye no won man san to aba na fa man biem eno na aba na senior wo hafo no South East yewura Thomas owusu ansade ato assembly members nanim say ya kan sika no mo se no we nka say sika betumi de yempuntunma wa assembly mmam na yeye enso assembly members no wan say sika no yesade bo wo ho bra ya eni kwan se anka eba ne sa oh say afano South East assembly members na wo hanom me buy last that was me buy no abuy din kan tro no 2021 na ana 2024 assembly members no na if assembly members no NPP die na yenya ya no na iso enti
ama NDC foɔ no a ɔmo wɔ ha no ɛdɔso kyɛn NPP foɔ no ɔmo no pɛ sɛ yɛmfa assembly members no PM no ɛma wɔ mo adenti because ɔmo dɔso ɛkyɛn yɛn ba nyɛ saa angel so na yɛ so yɛhwɛ yɛwɔ other indicators bebree a yɛhwɛ ansa enti no yɛne wɔn bɛkasa minim sɛ yɛhyɛ bi mu na menti yɛbɛnya presiding member yɛsrɛ ɔmo sɛ for assembly no ɛnkan korɔ ne ne mpuntu nti no ɔmo ɛma yɛntumi ɛnya PM na yɛnkɔ yɛnim yɛba yɛnya one ɛyɛ assembly ne sika na yɛsɛ no kwa two assembly ni sika na yɛsɛ no akoyɛ sɛ de kente kɔ nsuo no nwuna na benwuna guo we ya ba nam senior wa hafo no south east mansin mu won monyafo Thomas Owusu abzanfo yɛ nyina we so na no pɛn nsɛm a yɛboaboa no de bɛso ma wo ho kwa so no yɛmfa mu nsia na yɛnsɔsɔ ɛma ade akyɛ bi adwumade ɔman ne yɛdubo akentena se na ɛna ewuku ada nti ubeka wasem saa onsum yare yɛ soma no pɛn na yɛbɔ amalibi abogamene akosia ejiwa kwade